Dumelang bagaetso ka le bampisa di brain brown Mosiapoa gompieno jana re le tshwaretse dilo tsa nnete mme pele ga ke ya koa tla ke tsena go ekile amogele mo Konka online ke sekhutlwana sa puo ya rona gompieno jana ke tsore banna ba saleng ba le mo tirelong eno ya kgaso kgotsa mo radio industry ke tsere mana pe tsukudu Modise our radio ba re o tshutse dilo tse di ga kamotsa gompieno a re dilo ke bua ka dilo tsa nnete ke bua ka kgaso ya nnete ke bua ka dilo tse di monate radio Beke tsena go kile amogele borra Modisane Timothy Modise ra rona dumela hle mona ga ma ke go le boge go ne mo go nna ke bona nkile ka tlhotlhwa ile tota go bo gompieno jana re bua ka se nkile ka se dira mme ke ipotsa gore a tota ke nna yo ke dirileng mme gompieno ja ke a leboga ebile ke go amogetse gompieno jana kganya rona ilo se fela re konka puo ke sekhutlwana seo re le mo go sona re a rata ga rialo ke amogela the legendary Sammy Rankoana ga isale a le mo kgasong dingwaga le masome a mararo 30 years wow it's a milestone ra rona ke go dumedisa bra Sammy bra Mosiapoa ke a leboga ke lebogela tšhono mo fileng yona go monate go nna fa bagaetso segolo stona fa motho a akanya gore o tlile go bua ka so sa se ratang sa se dirileng thata go gaisa dilo tsotlhe tse ka bonga di dirile mo botshelong ba gagwe dingwaga di feta 30 years ke ntse ke tsena ke tswa mo mokgweng wa radio motho a ka tlhalosa gore ke diretse di radio stations di ka nna di le nne mme se se monate ke gore mo di stationeng tsotlhe tseo ke ne ke dira tiro e keteng e ratile go tshwana I was on an air personality ke seromamowa tota go utlwagala gore mowa wa loma mme ka fa letlhakore lengwe ke ne ke le ka fa karolong ka go netefatsa gore di-station tse ke ne ke di direla ke ne ke ba rulaganyetsa mmino o monate mmino o maleba re Rankoana ke botsa sentle ga ke lebelela dingwaga di masome a mararo tse o di dirileng mo industry eno ya kgaso ke be ke lebelela 40 years re Modisane a nile mo go yona go nta gore go tlogela radio o tloka gore o re happy ga go bonolo go tlogela khas go latlhela microphone o re ya lo ke a tlogela ga go bonolo brati go bonolo le ke le tloka gore o possibility o re o khopolo go tsaentle ngwana microphone madi a radio a tswe mo go wena go tata go tswa mo industry ke a boga a ke boele go gona re Modisane le makapa manyore le beletse o ka rata go itse gore nakong e o le mo tirelong khasong industry 40 years a go re sherele 40 years a go le monate a go le bontsi jang di challenges tse o ne go kopana le tsona di kgwetlo a go buile rona 40 years e no go le go bontsi jang go thata go ka bua gore dikgwetlo diphetogo o no tshwanetse go itiwa mo se iponeng o ipotsa dipotso gore a tota ke nna yo o nile serala se go bua le motho yo e seng batho ba o bua le ene o sa bue ka ene ke gola ke le motho yo o ratang gore a mothankitse go feta fa le nna go se nako e o ka yona ke bonang kare nna ke itse go mo feta di kgotla di le teng go ne go le gontsi ka o tsamang gone motho a nna le nko monate a o se o se bua ene se ka sone motho a tla bona gore se a tla a ntse se bua mongwe tota motho ke ene motho ke ene o nkgopotsa ga o bua mantsi o a ratang ga gore motho su kana fa ke re motho su ke re o bua boammaaruri re pele ga ke a kopele le tse ke batla go botsa tsona ntate Modisane ke fetela go bra Sammy Rankoana ka o tsene bana ba mpitsa o nketsana Rasebi o dumedisitse bao ba re lebeletse o dumedise ba bogedi a go re kaele gore wena o santse o le mo kgasong le ga jana fela jaaka bra team mme o re kaele gore gompieno jana o morulaganyi wa mmino mo stationeng sa rona go nile o rotloeditswe ke gore o tswe ko microphone jaanong o ye ko mminong go bua nnete fela Brown mmino
go tswa go morago kwa pele di yang ka tla mo radio e ne le karolo ya botshelo ba ke solofela o itse sentle gore pele ke tla mo radio go na mo ile ka kopana le wena mo teng le mo mererong ya mmino re semeletse go utlwana mme ke gopola malatsi a me fa ke ne ke simolola go tla mo radio stationeng e ke simolotseng kwa teng morago ga dikgwedi di le tharonyana fela wa itse gore go diragetseng yo e ne le director ya radio station na tlhokometse di-station di ka nna di le tharo kana go ile letsatsi le gore le mo kopanong ke fa tsa tshwetso ya gore go simolola mo kgweding e tlang itse gore Sammy Rankoana di-program tsa gagwe tsotlhe e tlile go nna ena yo le gore o tla ga ithulaganyetsa mmino mme tsotlhe tseo di simoletse gogo monate a teng o ka mantswe mongwe Brasim o no ithulaganyetsa mmino o bo tswa wa go gasa wa e bona go ra gore ka nako eo o sa ne le kganya gore mara ya fa ke go itirela mmino monate go feta ba bangwe a ine sa eko ka gore ne ke se music compiler ke ne ke le mogasi yo ithulaganyetsa mmino mme ke dirisana le di-compilers monate a teng ke gore mmino o montsi o ke ne ke o dirisa ke ne ke na le ona ke ne ke tswa le ona ko gae yaanong bothata ke gore pina nngwe le nngwe ke ne ke tshameka ke na le foromo e le gore ke tshwanetse gore ke tle ke tlatse gore e tle e kgone go tsamaya dikantoro tse di maleba mme go ne go le monate tota Brown go bua nnete fela mmino ke botshelo ba me mme go na le se se ntshosang ke bona basimane ba me bona ke le ka re they are just ba kgakala thata le bona e ka re so se ba tshwere ba ka Setswana sa rona ya ke re konka puo ra se gotsa se a fetele e tse ja ba basimane ba gago le bone ka re ba tla nna bogale ka ba tla nna fela ya ka di-square passes tsa a tle mo Brasimi jaaka re tletse go bitsa re Rankoana o morulaganyi wa mmino mo radiong di-challenges dikgwetlho tse o kopanang le tsona mmino wa maloba ga o tshwanele wa gompieno re bua bo mapiano a ga o nnile le kgwetlho ya gore ga mmino o tshwanwa ke gore o ye ko seyalemoyeng a batho ba go amogela jang a korefe mo so sa ntlha se nka se tlhalosang Brown ke gore jaaka ke le Sammy batho ba itse gore ke tshela botshelo bo bontseng jang ba itha ba re mmino mo ga ko itse go bona tse ka mapiano go gana go fitisa se mme kgwetlho fela ke gore e tona kgwetlho ke gore fa o rulaganya mmino o tshwanetse gore mo tlhaloganyong ya gago o bone moreetsi wa thulaganyo o rulaganyetsang ga o rulaganye hela ka gonne mmino o tshwanetse gore o nne fatshe o mmone motho yo mme ga o mmone fela o mmona ka dilo tse dintsi o kgona go bona le gore ke gender e feng o kgona go bona gore motho a ka be a tswa ko mafelong a ntseng jang ebile o ka kgona go lemoga gore motho ka gongwe le thuto ya gagwe level of education e ka be e le e feng mme ka go dira jalo o fitlhela le gore go nna bonolo gore o tle o kgone go fitlhelela seo mme go nna bonolo e le gore ga se so se sennyane Brown gore o tshwanetse gore o epe ko go teng gore o tle o kgone go fitlhelela se tshwana le se mme kgwetlho e tona thata ke gore bareetsi ba rona ko ntle kwane ga ba kgotsofale bonolo o fitlhela le gore o ba fase nte kwane e kete o offering pilo o tsile mo tseleng ga ba sa tlhole ba go utlwa mme se se leng teng o tshwanetse gore o ba reetsa le fa e le gore ba mo ntweng ke bula di-social media ke buisa sengwe le sengwe se ke di-comment tsa bareetsi ke kgona go utlwa gore sentle ko bofelong botoka bo e leng gore re ka ba meeta halfway mo teng ke se ka lebala gore ke tshwere bagasi mme ke tshwana ke gore ke tle ke lebeletse le nako gore ga ke bua le mogasi ke tle ke mo tshwara ka letsogo ke re okay re felela fa kgotsa re tla tswelela gape re a leboga mme le ga lemogaeso re santse re le mo sekhutlhwaneng sa rona konka puo ya rona ke tshwere our legendary ke bua ka Timothy Modise ke tshwere o
gopola o na le dingwaga di le masome a mane a le mo industry ya radio ke swere Sammy Rankoana yo re reng le yena o na le dingwaga di le masome a mararo ke ka mo re tlhalosang gore it's a milestone back to you Bratima ke ska go sekgowa e re ke ikwele go wena ke kopela go itse gore mo nakong ele mo dingwageng di kana masome a mane tse di fetileng o le mo radiong gore go sena motho ka re technology ne se tshwane le ya gompieno motho ka re e ne le analog o kgonne go itepatepanya jang le seemo sa ga jana sa technology malobe di ine se technology o tla be mang le nna mona ga ma o bua maru ka nako ewa nna le batho ba bidiwang technicians ke batho ba nna gore ba ne ba nna mo this desk e mo go yone sena se dira fela gore ke se dire ya ka se dira nkwana jana o na bula fela maikare bua ke na okay o ne ke se metiro go le go gasa bona ke mo gasa wa gasa o ne fela o pira ya nya re tobeletse ke direla mona ga mma go ne go se bonolo mme di gape go le bonolo go ne sa ntlha o reetsa pina e o e tshamekang o reetsa setlhogo le gore gompieno jaana what is your focus le leba eng gompieno jaana le ruta eng gompieno jaana gone go mongwe go gongwe o itseng go gaisa ka jalo ga o simolola o bua o tshwanetse gore o bone le morago le ka lona le nonofileng ka tsotlhe kgotsa ka kitso e o ka yone mo re tla re nya o na kolopa le gone a kolopa boammaaruri re ne re direlwa ngwana ga mma sa rona ke gore bua se se tlhamaletseng batho ba tshwana bo John Ditsi batho ba tshwana bo Tiny Moalefe batho ba ke batho ba kile ba dira go utlwela le tota ene ga go bua ka mix e ne se rona e ne le bona ba tsamaisa Thulaganyo wena mokgwa o buang ka one ke one gore ya gore yana o mo maemong a siameng ka nako ewa ke go tsa sentle Bratim Brasemi a re bue ka mmino jaaka o le mo mminong wena o ka raya the upcoming talents ka ba batlang go tlase o ka ba rotloetsa gore ba ithute mmino mme mmino o wa o ithuta kgotsa o dira jang gore o iphitlhele o le mo tirong e o e dirang a o ka tsena fela gore gompieno jana ke batla go rulaganya mmino wa radio e rileng kgotsa tshwanetse o ithute mmino pele o itse ba batlang go tlase o ba ra gore tiro e re dirang ya go rulaganya mmino ke nngwe ya ditiro tse e le gore di boteng thata ke tlhole ke lebeletse le batho ba re dirang le bona dingwe tsa dilo tse ba di dirang ba tla go botsa ka fo go rona ke lemoga gore go na le dilo tse dingwe tse e le gore ga ba di tlhaloganye mme mmino jaaka field e nngwe le nngwe brown e o ka iphitlhela o le mo go yona you have to o tshwanetse gore o buise thata ka seo se diragalang gona jaanong ke kgona gore ke checke le di-chart tsa overseas ke gore ke lebelele gore ke pina e feng e le gore ya trenda o tlhoka go nna le kitso ya tiro ya gago go na le di-channel tse dintsintsi tse e le gore le tsona di a re thusa then you watch those channel wa di bogela fa o bogetse mo o kgona go bona gore mosi o tswa o le ko kae mme le social media le yona bua nnete fela ke yona e le gore ya re thusa mme mo malobeng brown go ne go se bonolo go ka bona mmino ka mokgwa o bonang ka teng gona gona anong go na le ka mokgwa e le gore o kgona go bona dipina felo gongwe mme fa o bona pina nngwe e rileng e le gore o itse record company ya teng o kgona go ba founela jaaka nka ba founela gona ano mo metsotso e ka nna le meraro fela pina e gorogile go nna mme e be ke simolola ke bona gore ke dira yang ka seo ka pina eo ke bona bona Bratim jaaka mogasi bua le bone ba sentse ba batla go nna bagasi ba teng bangwe ba sentse ba leka go di-community radio stations ba batla go ipona ba tshwana le Timothy Modisane Modise bua le bona ba batlang go tlase a o ka ba rotloetsa gore man ga se monate ke ka mo ke re 40 years ga se mongwe le mongwe yo ka nna mogasi bogasi bo tshwana le boruti bogasi bo tshwana le borutabana sa ntlha itlhaloganye
se le gore tota ke sa botlhokwa ke gore itse yo mo direlang ke ka ntlha e o tshwanetse go bua le motho dikete tsa batho di reeditse mme ga o simolola o bua gore le Brown go nna ka nako ewa ke yona nako e Brown a go tlhokang ka yone o bua ka motho le gore re bua jaana ngwane wa batho ke khutsana mme o rata radio ke ka ntlha le ga motantla a re go batla go nna mogatsi a tla cassette go ne go le kgole di cassette a bana ke nna o makhaseteng ke sa rata kganyewa ke re motho ke mogatsi fa re bua jaana ke re motho teng a re tle fa bratibo se ntse le mo jaaka mogatsi mo malobe go lebella thatamantswe o tlo ha o tla ka o re o ke no di brain go di o ka na mogatsi a le gompieno jara se go dira tse no yeah malati ano leba wena your IQ yari your way of dealing ka dilo tse di farologane mo botshelong wena o tsena jang mo tsone ke ka ntse go tiro o tshwanetse go buisa o tshwanetse go na le kgolagano e rileng le tsa ba ke ba kwa dileng wena ba morago ga dilo tsotlhe kganye o etsa jang gone mongwe go gongwe o go lebile mme ana le tsholofela gore ka mmanape fa go le ke itse boamoro le botla nna gone ke go tla sentle manape ke go wena rarona Sammy o no le mogasi pele ga o ya go rulaganya mmino ke batla o bue ka puo gompieno jana re bule mo sekhutlwaneng sa go konka puo ya rona re konka puo o dirisa jang puo fa o le mo morago ga microphone a ona go bua a o tla bua fela kgotsa go le ka go tshwana ke go bue ka teng puo ke tsa gore pele ga wa puo e botlhokwa o tsentse go itse o bua le mang jang ka eng mme ke batla ya re bua kwena e senna a re bue ka puo fa o le mogasi Brown ke tsa gore puo se go stonna o le mogasi wa Setswana batho ba solofetse go utlwa o bua Setswana mme se Setswana fela mme nna Setswana se se phepa ke gopola fa ke ne ke tsena mo radio fa ke ne ke nna ke tswa ke le ka kwa lefelo la Botswana ka Victoria mme go tla ga me ka kwano ke ne ke le fa ile gore ke ne ke tsena dipolo tsa Batswana ke ne ka buisa dibuka tse dintsi thata tsa Setswana mme ke ne ke re fa ke ne ke tsena mo moeng ne go utlwagala gore ke gopola tsatsi lengwe ke bua ka mongwe ke re wa itse le maloba ke le kwa lefelong la mabentlele ke ile ka kopana le rre mongwe a le bontle jwa gagwe bo ne bo tlhagelela mo e le gore sefatlhego sa gagwe se ne se merwe ke sekgwa sa ditedu o ne a mmerwe sekgwa e se sekgwa mme bareetsi ba rona ba ne ba rata ka mokgwa re ne re dirisa puo ka teng gona jaanong ke lemogile gore e kete fa o simolola e ka re o dirisa Setswana thata o le mongwe e kete ga o nne wow o ka re batho ba nagana gore wa itse keng olo gagao mme ke ne ke re bagatsi ba rona ba ba tlhagelelang le bangwe ba ba leng teng ba tshwanetse gore ba itse gore Motsweding FM ke station se se buang Setswana itse gore fa o simolola o bua Sekgowa you must know gore it's crime gore o dira poso nngwe tona thata ga wa tshwana go dira jalo o tshwanetse gore o bue Setswana se se tlhapileng se se monate mme monate a teng ke gore pele Brown re ne re fa re bua di-link tsa rona re ne re di kwala ke gore o no rehearsa before o ya ko moeng gore o tlhalosa gore pina e tlo tlhagelelang fa wa rehearsa wa tlhalosa gore pina ke pina ya Anita Baker something so special from my heart o bo rehearsa ka nako ya ko moeng you just press the mic e bo tlhagisa bontle o bua ka Setswana so no rehearsa ka tsona mme fa o ne o se sure o no di kwala mo fatshe gore o tlo go kgone go bua Setswana se se tlhapileng go le borra ke bua nnete fela go la tsatsi le lengwe ke ne ke reditse radio go le go thabetse Bratim Modise
Asaluka pili ngo ikira tanta to ba na gizi to pili something inside so strong. So strong. Daya you built your man. Bon, unkota kakala. And it's only 40 years. And it's only 30 years. Mo industry radio. Kene ke batla gore ntate Modisane o ka bolela ba lebeletse ba bogedi mole. Tota o re tlile go tshimologo ke tsa go ra gore o tlogele go ya go di tirong tse dingwe go ra di feme go ra ding o buitlhopela radio. The inspiration. Ke ntse se go tloeleditseng gore o iphitlhele wena o batla go nna mogasi. Kanya simolotse kana go ekile morutabana. Okay. Nkile kana morutabana ke ngwa le 5 ngwa ga botlhano ke nna mogokgo. Me kana go ye ngwa le 5 ke ne ke le motho na bua le bana thata. Go le go ntsi fa le morutabana ke manyalo ke meletlo e farologaneng ba rata o ka bua sengwe. Ya ka go dira jalo ga bo go na le bo mmabontle mo Soweto mise kana ka tlakalla jalo mme ya rana go ntse ya ka bentse ke retsa di radio station tse dingwe ka tlala ke se gore banga ba tlhatlhamolla ba ya ne ga ke le kwa gae ke ntse re ke le monosi e be ga pina e tsameka e be ga ka ra go felo be ke tsena ke la monosi you can't play the fucking tsena mo radio bob ntse re be ke fela be ke be ke la tlanka gore nya ke dira Thulaganyo mo muso. Okay. Ke a botse ke a le boga. Go na le puo ba team sense ke le go wena e reng ha o ka tswa mo radiong o santse o e rata kgatwe. Re tla go bona mo dibile go ya no tsamao ga sa o le sia ke nna team. Radio jalo e mo madinga ga go tsona. Yeah. But Sammy, wena wa re tlile king go iphitlhela le mogasi re ka ba sa re go tle ba tla itse gore o ndile mogasi di radio di farologana ga ja ya wa itse gore ke le boga Thulaganyo le teng go mpieno yana ga ke itse gore se go tswana sa puo re o ja ka ntse yana a nke ka nna le tšhono ya go go bolella gore wena ja ka le re Modise ke wena yo o dirileng gore ke simolle go rata radio re tla go gopa matsogo re tla go gopa matsogo a go tsena mo ganong re tla go tsena mo ganong ke lebeletse nako le yo pele ga motsena ga lona le babedi Timothy Modise le Sammy Rankoana lona le babedi ke lona le tshamekileng karolo gore di brand gompieno jana e be le di brand Mosiapoa sente ayeno kana motsena mo gano ke ne ke nna go mo botshelong ja ka di botse dipotso di le dintsi yana gore tota se dire gore Sammy inene a nna mo go nna le nna ke nna mo go ene ine le nna le ene ga o tla tsela re ke papanweng ke tsela e ka yona re bona le sile mo rena le mo go yone ga re tshameke fela ga se pile e go teng ga o se tshameka pile bone ine ile nako ke pina ngwele ngwele na le bokao ko pele ngwana mala tsenge ke le bana ba tla tsele wala ke ntse mo we ke buile sengwe go bolela ma Moretsi oh okay sa se bua na ba teng ke ne ke le producer ya show ya gospel so ne ke dula ka ko B studio ena le ka for A studio mo le go rona gasa so na le moweng a rera yalo ka thero ya gagwe ile a tlhaba mo pelong ya no mme o ke fa a founa Allah ya no ke mo ka montsha ka design ke re ke yo walla a re motsenye ya no le a pele tsa motsenye ba se ya le na ga motsenya ka re ga o itira ka re ga itse gore go dira le na go ra dira gore ya no gore ifa le go lla a le go utlwa ga ya ke botsa gore ne nna sa le
ana le go lela okay o bolela ke nna o na lela le jaaka Brown Mosiapoa le ena a tla lele fa le mongwe ai kana re mona ke mona ba lela le ke re ska mo ga sore re sentse re le monate re dutse monate ke dutse le borre ba ba dutse nako e telele kgotsa ba ba dirile nako e telele mo industry eno ya radio e bontsha e le monate e bontsha sentse le monate since once I sense tla na monate ba gasi ba ba leng teng le ba ba sentseng ba tlatla le ba ba fitileng re le bogela gore ba ba dirile radio se leng sona re mo konka online re mo konka puo se khutlwana sa go konka puo re a ile bogela se khutlwana se se monate konka online borra a kuri bueng ka bratsime ja ka mogasi a o kile wa tsama wa nna le puisano le mongwe yo ka reng ga ke tsebitsa me ke le ba le puisano le motho mongwe o te e kana sopedi kana mang wa re e puisano yone ga ke tla ke se makele ba ha se re nga ora ka re mang gape gone tota ba bantsi mme kana go ya ke ne ke tshoma go utlwala o kolopa ke a ne go utlwala I'm sorry you know what I'm saying you know what's up my name is Team Modisane okay ke nna go e ka yone o nona le Purutloetsa gwa gore nare ke go sa budise go bidiwa sele nke kana mo nakong e o ka yona go no go bua tsa dipolitiki mme nna ke bua ka eng botho mo fitlhelang o a mantleng e leng gore mo boammaaruri kgaye ya direga mme kare ga ona ope mo kgasong yo e kgathalelang ga a tshameke fela mahotela Queens go siame ela wo mme moraga dilo tsotlhe ke a tshela ke tshwanetse go nna se ke tshwanetse go nna sone gone ke fa serala ke tsa gore bona rotloetsa ebile o seka ba nkhusa ope botlhoko ntle fela e le gongwe ka phoso braseme ka nako ya gago ya ga o sentse le mogasi a gona nako e nngwe kileng ya re ga o tswa mo studiong e be ka re ba se tholo boela mo kgasong e le sengwe se se go tlositseng botlhoko gongwe sengwe se se go tshwentseng mo nakong ya go ya kgaso kgotsa mo thulaganyo e tsweng ke tsaya gore nako eo e kile ya nna teng mo nakong ye 30 years dingwaga di masome a mararo go tshwanetse bo go na le thulaganyo nngwe le gompieno gone ga ke a ja monate o ikutlwa kare ga ke tlhoke ke batla go boela mo soseaiko kore o feel embarrassed a nka dirisa lefoko leo mo e le gore ke ka ikutlwa yalo Brown nako ke ne ke direla radio station nngwe ko Rustenburg tsatsi le ile fa ke chaisa ke fa ile gore ke a utlwa gore fa gona ga ke sa tlhole ke batla go ipona ke dirafa ka gonne go ne go na le dikgogano tse le gore di ne di le teng magareng ga me le moreetsi mongwe le gore o na le tsitse ka kwa go teng gore moreetsi a dirise le fokolefe a go dume a go sulafaletse thulaganyo a go sulafaletse letsatsi mme fa ke tswa ke ne ke ikutlwa gore sentle fa nke be motsamaisiwa station a le teng yaanong ka gore ne e le sontaga a le kwa gae kere fa nka ba le teng mo dikantorong ne ke tlile go tsena mo kantorong ya gagwe ke re rra ke ne ke kopa gore ke gompieno e nne thulaganyo ya me ya bofelo le station o ka re ke a go bona le mangwele a kgwetla ga o se mo studio ya ke bona gore le bratibo ke kopana le bothata boo bo teng motho ga betsa fela ka mokhutsi wa lenteretswana a ntse itse dikgang tsa lapa la me a re puo ya gago ga ke a e rata kgotsa a gona le mongwe yo o kila go bolela ka ntwa ya me le mosadi wa me kare nna re gate bua ka eng mme kana ke bua jaana lefoko le sa kae mo beibeleng sa bobedi ke motho ke kopana le batho ba re ga ba bua le wena gate ke tsana mo moeng yaanong e ka re ke tsaya ke moa dilo tse di teng mo botshelong mme motho a re mme ke a go leboga go ne se o se buileng go ne o sena ope o ka tsenang o ka thusa mme la gompieno jaana wena wa nna sebete wa tsena mo gare ga rona ke bua jaana o le rrato le kala mo ntlong
borra ke itumetse thata go na le lona mo sekhutlwaneng seno sa Konka online sekhutlwaneng seno sa Konka puo ke itumeletse go nna le batho ke tsa gore tiro e le dirile pharologanyo e seng kana ka sepe mo industry eno ya kgaso mogolo thata mo radiong ke ne ke tsere Modisane Timothy Modise e le mogasi dingwaga di masomamane ke tsere ka kwano gape mo Konka online Sammy Rankoana e le morulaganyi ibile ile ena motlhagisi wa mmino mo station se re se ratang Konka ba ga se le bogetse go nna le lona ka dina bampisa di brain Konka online Konka puo